Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe no menta. Ki nong lamba khmat jong ka New Trip National Liberation Council HNLC. Kim patsim kano garai halor kecing kerpat ke sorkar jela banyak don mentalang ha kecing kerenya sung. Ya kanel ya thu da siang ka HNLC bat presiden ka New Trip National Youth Front HNYF ba sadon ke bala. Kim patsim kano garai panuan haduk mentamene. Laong ba bla ha kesengi baar. Haba itu ba ujuk keren na kapor syakapor ba kinang elam keseng ulong ba na kaliang jong u ula depen sngeu syaki halor katai benta la kato kan nepor menta. Ulong kin sapentim na syati haba idai bat kene kaliang. Wal ada ka jeng keren yesuk ha pedeng keseng HNLC bat ke sorkar jela kan thup ke sorkar pedeng kadang yai pedeng kaseng ha kine ki kendiat banai Kalayo ya KCT Kepala Pak Syau General Secretary Ubadairu Publicity Secretary Keseng Ba Sang Kupar Nong Trau Hakaba Kaying Kashiri Kalakot Hajiri O Kane Hakawai Kaliang Kalapelong ya Keseng Ban Berngem Hakaban Ban Sangek No ya Kajing Kerenya Suk Bal ada ke sorkar Kakwa Ba Kajing Kerenya Suk Kan Peteng Kata Kadai Ban Weng No ya Baro Kimukot Duma Persya ya ke HNLC Bat Kidakot Jongka Kaman Shua, Sembut Menteri Rangba Kacala Ba Preston Tensong, Ulong Ba Kajing Syakot Hajir, Jong Kinong Ilam ka HNLC, Kamdai Kabalale da Kesorkar Jela, Hendroi Kadai Shibenta, Jong Kajing Terikam Kaying Kasyari, Pat Kam Don Bentai Ai Bat Kesorkar. Nakaliang Uba Preston Tensong Ulakar Patru ya Kinong Ilam Ba Kemat ka HNLC, Ban Shimkia ya Kajing Kerenya Sung, Bat Bakim Dai, Bandon Kano Kajing Kusla Jingmut, Habai Dai, Bat Kasyiti, Balapan Mi da Kaying Kasyari, Namar kene kadai sibenta kecing terikam jong kaying kasyari. Hakajuk opor ulong balada ke HNLC kakwa shisha ban poi syakajing kerenya sung. Nakaliang kesorkar pedeng bat kesorkar jela kidalong ke pasim kia ban poi syakata katong bat kum keseng kadai bani trailang bat kesorkar lang bauk siang uba keseng kalatung bat lang bauk siang balatung nakaliang jong kesorkar. Hakabai dai bat kecing dawa jong keseng HNLC ban map ya barok ki mukot doma persya ya keseng Bat ya kita kot jengka, Sembut Menteri Rangba ulong, ba kesorkar kan hap banyak keren bat kenong elam, kibah kemat jong keseng, namar ba kesorkar jela, bat kesorkar pedeng, kidang angnut shisha, ban poi sya kejeng keren yesuk bat keseng HNLC. Shu lo kerpat ya kinong elam ba kemat jong keseng HNLC, ba kinwan sya kemat kata ya General Secretary keseng, uba Sang Kupar Nong Trau, bat Chairman uba Bobby Marwin. Ba kidai bandon mentalang hakatai kecing kerenya sung kumpan cuk kedewang le keseng dang hakata yau baladep kalade pentip balatung yau ba tei miki lalu kum uwai serman batamai ke HNLC hadin kecing inok kam jong u Sufian Hasarika balaju tipru kum man phalang jerwa